یم زن سلے پہن مسجد گر خاندار تہ لڑکہ تہ واریاہ یم زن درسس بہن جمعہ پڑھنی سلے امن چھ اخ قوم آسان گر وہونس پہ یہ حقیقت اگر پتہ تاف کورن زیادہ پہن تیل زیادہ پہن وہونس پہ گر کیاز ملک جانن دیت دوا وچت سنس أکس کیا گو ملک جانن مکلو سوری سونک مسجد منزی ون گو مسلمانو ثایک نیکی کرنی مے اندراون دل چہ گرائی کیا گو یہ نیبر یہ کرک یہ نیبر گھن یہ آلو اور یل ون گر واتان تو پتہ باغس کن نظرہ دان ات وچان او ہمسائن مکلومت دوا دی یہ رات دیتمت امی صبح دیتمت مے باسان مے کور غلطی بہت سلے مسجد مے باسان مے کور غلطی جمعہ گوس بہ سلے مے باسان مے کور غلطی بہت درسگاہ سلے مے باسان غلطی گومت بہ بیٹھس اجتماع اندر ژیر تان گو امس کیا گو ام کرے نا رٕژ عمل مسلمانو یت پہ ہکان أکس انسان سٕنٛز عمل ضائع کر وچھو شیطان چھُنہٕ حرام طریقے یوت عمل ضائع کران کینٛہہ نہ ہرگز دیندارس چھُنہٕ سُہ یت پٲٹھۍ پوران نہ ہرگز نہ برونٛٹھ کُن یی وضاحت انشاءاللہ گو ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے وۄنۍ ژےٚ آیکھ اصل پٲٹھۍ نیکی کرنہِ لیکن چٲنۍ دلن روٗد اثر ژےٚ پیٚوُے خیال نا ہمساینٕے مۄکلو بہٕ کیٛازِ روٗدُس پتھ گو ژےٚ کھیٚیہِ دلن گراے اثر روٹے دلن اور شیطان کر یتھے پٲٹھۍ ژےٚ یہِ عمل خراب اتھ روٗز نہٕ وۄنۍ سُہ وزن بعض اوقات رۄب کٔرِنۍ رحم یہِ گٔے ضایع یہِ عمل تہِ گو مسلمانو شیطان چھُ یتھے پٲٹھۍ انسان سُنٛد دل بدلاوان رایہِ بدلاوان وسوس تراوان